Bırak lan da muhafaz yakada aktarım. Kalay Askat. O asiken geldi oğlum. Aslardan ötecek. Kaç adayın? Hoppa. Sen akıldın ya? He, şıkınlar mı lan, şıkınlar. He, Duka çıkar mısın?
Болды, қайта беруге бола ма? Қол көтерсе құлай кетесің ғой және. Кругтарға дейді анысыз тұрып. Қара балочки үзіп тұрайын. Он bitti mi? Devrim bilen. Arkada uzun mu oldu ya? Takada 10 metre. Hareket edip koş kura. Atsanlar anam. Out oldu mu ne oldu? Ya nölden ölme.